Ha kejengja ke Basngosi, we pulet ke distrik Riboy, belatip kerteng ke Musab Inspektor Ahmed Sinha. Ula kelano ha kejengja tengkok kali ke belajar ke step pengap, jong kakaknya terik urempang arajar arpusau ke belajar ke por laish teng yemen step, ha ke surok ba sektor 58 ha Gurugram ha Gurgaon. Layo jengtip Musab Inspektor Ahmed Sinha ula lecha Gurgaon Delhi, halur kikam na ketenat pulit, hadian bung lambat kam, ha ke crime branch, jong ketenat pulit ke Jelam Meghalaya. Hadian mulu siapkan kendria akam no naga kam kom u in charge ka bernihat police outpost. Leo jeng tibru bakani kejeng jak besnosi ha ka ba kejeng syatra ka kali ka bau he pulit pula syonglang bat uparlok jeng u belatip kerteng kemudik Vijay Singh. Kat bagi dangwan pai nak kerja kabam kabaran ha ka sektor 50 Gurugram bat ka kali Mercedes kabaran u number HR Arsan DG Laipran Rusan belanja du parlok jong Amit Sinha. Kalau syak tenra aku ke kali ke bam syem layo obat hagen ke surok ba. Hado ba kene ke kali ke ba kila syong kala pra bat pen mensawi bro arngut. Le tu ru bagi opat ba ke beli i kene ke jingja kila penkit marmar ya bro arngut ke bala mensaw syak ke Sunar International Hospital. Nrena ke doktor kene ke jaka kila pen mena bu he pulit Amit Sinha ula klak no namar ke jing mensaw ke bala kamjur. Tang Mario jengtip halor kene kejingjak besngusi ki he pulit nega distrik Riboy kilalet marmar syakanong ba Delhi pen penlong ya kejing toket halor kene kejingja ke besngusi bat banwan ra ano ekamet ke basa jong lu he pulit syak yeng sa jong u ha kenong ba Guwahati la ban kedau bo Amit Sinha ude he pulit ubal ai kejing syakri pat ba kumu officer in charge ka Kap Mara PIC bat kumu in charge ka bernihat police outpost Hashwa bu ucapan kendria akam no syak ketenat crime branch jong ketenat pulit ke Jelam Meghalaya ha kenong ba Shillong.